ke paumin Somong Presbytery Media and Documentation Team togon pastor ho presbytery sunga pastor ho to kheulim khomna kani kidingin yum tawin tuni hin reverend sekuhen sitlo nakhu jogam kai pastor padoga kheulim deu hin amazong tunia phatphal pa hoiga pe sevin ma chunga ki pathuga sen hi tunia ega kheulim naw ka pan lew hen amasa pena mipi avechang kom dinga head dinga ga sei do dinga ka de chu aman pathin thu ki chu na lama hi lunglut nei ti hin niza chu tengle ki chu na hoilaya ki chu em hoilai college hoilai seminary chu tengle iti kum hola ham ti hoi ga sei do pe lo ka pamin te ga sei ding chu tam pitam te na hai ba nga cha chom lang lang ga sei chu hen theology ki chu ding pa thu dol zong ye ga sei ding chun ei zong chu thing rang bo stimi ki na thing rang ga ma che ei chakat le ka sim ta bang chu ki ya hin ten ara pastor ho po ki theo chun ei ni til jiu chu ga sei ding chu pa paule ti tau ten tuwa ta pon ating le pastor palal tin lam te ho na ma chun ei ni til jiu hin ten ei zong chun na ki ke lai so mi sei ke se rong ji di ai rong ji lung ge la cho ka ki na e ji a cha ma nei ni til ji yo che e ji a cha ke rong cho theology sim de ba cha ka ki go che hen I pia ke pang tam cha ke pon Presbyterian party dia ai koi dinga cho an ki go che hen ala 1994 a cha Shillong a cha ka chi hen 2000 kuma BT cha ka hin chai he Pamin 2000 chana cho theology na sim hin na hile hisowa chu probationary pastor appointment chu tengle ordination kum hi thi hoi nang nega se pe be du ham probationary 2002 ngin ten it is a thing ga session na cha probationary kan hi hen 2005 PC haplonga cho ordination kan hi phai ki pa me chola ga sei banga chun pastor pau hi na khojo gam kai pastor hin tu tin mona hi che na to an he to ped hin aman jong chom cha jong le gam kai apu na din mun ho ma he kham kham ega sei pi lo ki pa min te now jo gam kai hi problem che sei la tam me he aji cha mi ki tho mai tin hobong neo cha gam kai kana ane ki perform mai hen ala he bita sansari kiti hobong neo chakat jong gi ve hen azong chai mi povin zadang hi bin hedan jong ki bang thailo thu jong ki pitu wa thailo che hen di da sei ding ha ating le het sa na jo siang te ta de pa wa ki sun hen na pali te de ga cha bu ya bu ji hen le ka thot khara chi jong jule gam kai mi khat chi a ga hil che dangai gam kaya chu bung neo cha khat ane ki vet tha hen jong cho ha san neo cha ti ding chu be lo he ka pa me gam kai din mun chu ga sei banga chun ho bung ne cha hi in hi chung cho na sangsari ho branch church na ma chi jong he wet kai hin hi che presbytery sunga dinga branch church cha sun jong hi te tin ama abana ka ga do nom chi a he le ama hin kwa hi ti jengo te akma career sunga hi gam kai chule mo po na office ana pu hoi khat khana ma ayat change ga se pilo pa min te gam kai ka pu chi je he na ai chu atam chu ka he ta pu e ai bang gam kai bon cha tam khat tam ni chu kana pu chi hen
office jong kana pokhan 2022 to 25 jo presbytery executive secretary jo kana po hen azong cho po ha ta ai poi na ta sa ji dam le ai wang chun ki tam zo pun ji a ke jong par kana chun ni khial dio he ke jong ta sa na zo poi ta jo kana ki khial sa tan 2025 ma jo I khial jo hen tu pe na he na ho zo kam kai jo ka po he ki pau me ta sa dammo na chunga jong sot thimta kumtum kumli cho office ong ina po peo hin abana tu pastor na to na di tenga hele pastor hi akoi koi jong pastor hi lotam lo steng le na to ha mong mong a hin hi chi chung chu na jong cho ha san na nang ho kamta iga hele phaji in je chu ni chong chu ka ga do tha nomin pastor na to na ha san na chu teng le ha san na chung chu na chu anup na jong au me ti chu kon khanin hung sei do jin hi jong cha nup na le ha san na chu nang ma het lam tan nang ma ni ga se pe nang ma experience tung ju ya ni ga se pe la chung ki pa min te pastor na to iti teng jule ha sawal alo le apoi wal je di poi na ai wang cho kum iti di ham itawang phanam ka ting jule boi na cha tama tam ki na hen aji cho ai thu lo hen mi thu a ki cha da hen presbytery thu a ki cha da hen synod thu a ki cha ji he aji a cho kum ting jule in jong igial to bang lo lai ta a boi na jong ki thu ki ji hen iti tiang jule ha sai ti ti cho he aya je hong bung mi te to ki pol khom jing jule ha ji jo nup na kha da hen pathin to a che ek ti ma ho bung mi te che to ki pol khom jing jule lai jong cho anup na ta kha ki de he ki tam se le ta bang he to thanum ta na samunum ta jong he igen thei chana che ki pa pi e pathin na to che ki samun pi ji he pastor pun ga se jing bang chun ma hi ta sa nan na nei hi je chun ha san na jong tamta asei lo jong tamta tu di hin aga se do lo jong hi jong le ma jong ki pa ta aton na ho ha san na sanga anup na lang zo he aga ha focus ti chu ga mu do thevin ki pa men hi tun anexa kaga do nom chi ale tua hi somum presbytery kum som nga itlin diu hitan hichibana hi presbytery khanto jing theina dinga vision na nei je nga helo wale thumo na nei je nga hele ga se hi che ga chi pi le hat phan te ti tabang ham helo wal nang ma delam ta na ga se no ma le phat ka pe kin ni presbytery pathin puina zal ti utin 50 years na in a chiotan ta golden jubilee che man ti watan iki patirwa cho presbytery hi a hoita iti diwam miam jong cho tam ta ina hiu he ala ipi che ti am to he 13 14 villages tabang bo chi hiu hatan jong lai chang jong cho pathin ni nei pui wa to golden jubilee se man diu he na golden jubilee ka man diu che ki pam ta hen thanop jong ta he mi jong ki pa cho di ta che pathin nin ei pui ji wa cha hai la che ka chi vet le sa sam cha tama ta ji cho hu le wang tam pi che na pe hen ji a che pa che gel ji teng che le I chanam cho ilung gel che down ki ji he ahin chang se che ki jong le pathin nin ei somba ei pu che le golden jubilee yang che phata je man sai tho dio he pathin pu ne ja ra che ahin presbytery pa he I ti khan to dio am ti khan to ti teng che le akhan na che population jong nga he na
population จะง่ายง่าย I think จะเลยบ้านกีน่าจะต้องโฮมจังอิติดิวม worker เราละ churches หบุงหอหบุงหลัง public นะก็อีเลย presbytery จะขังตุบเดติโอเลยตัวเจงจงตาสาลกว่าจะกิลุงขันง่ายจ้ะกิลุงขันโลจะขังตุบเดโลเลยกำจะนี่พีเอชูตาเวมแล้วก็กำนี่พีเอชูตาเวมนะจะจะลุงขัดตายปนุจเลย presbytery จะหลังก็จนหบุงจะรวมจ้ากี่จงเลยขันตัวนะขัดจะลำปีขัดจะทูเดสิจันตาสาลกว่าเห็นกิลุงขันไว้เต็นนะลุงมุงเต็นปังไว้เต็นอิสลามจะอุศิวยังลุงขัดเต็นดมไว้เต็นคัลซิumกอมเลวันpresbytery จะให้ปีกิเลสมบัลดัมที่จะfuture อาจจะมาจะขันตัวที่จะก็กินเนมนะเจ้าเฮจะบ้าไหมภาษาปานี่ก็เสพบังวัชนทุปีเป็นจูตาสาเลสกาวาลุงขัดฮีทิ้งป้าจูฮีติจูก็กิจนตัวเดียวเห็นเต็นอาจจะนับเป็นนะตัวฮีก็เสพบังเวนมาว่า Golden Jubilee อีกมันดิวนะฮี February 4คุณอีกมันปัดดิวตันอามาจงformer ES จงฮีน Executive Secretary จงนะฮีนจุบานะPresbytery อาดัง Pastor Senior Lloyd ตาฮิตาจิจนอามาคนจง Golden Jubilee Greetings ที่เต็งเละมีทีมนะก็อันนี้ดิ้งกระเดยจินจูพาดก็เป็นโนมันฮี50 years Golden Jubilee สุงง Presbytery ประเทศนี้ในปุยเจียวว่ามันเทียดิวใจตันอาพาจงจะไหนจะขาดใจอะไรจะเฮ Jubilee อีที่เตียงจะลักปานกินขัดจงเฮนะBible ตรงจุยาจูสู้แล้วก็จงจะราองจิโอไหนอีมาเจ้าเสียจะกิราองนพาดขัดจะเฮอีที่อาจจะ Presbytery มีแต่จงตอนสารกับว่าจูอีพีโอตาเวมกิราองจีดงจงง่ายแต่เห็นพัดเห็นจริงเลยเจ้าประเทศนี้ไอ้ปุยทงจีว่ากิปาตามังเทดีจีว่าจ้ะบ่วงมีแต่จงเห็นถนนตาให้จิกินเนี่ยอิติลุว่าอีกาลตัวนึงว่าอิติลุว่าจะเลยอิมันจ่าติวอีกมันติวยังจ้ะบ่วงมีแต่ฮอกทีมนะจ้ะไอ้เจ้ป้าเมสันจูPastor Pau Reverend Seko Health Sitlo to ke ulum naw hen tin ma jong pathenin puizing in tin ta sale lagawa puizing in tin damna jong pezing in tin e ho Presbytery sunga senior pastor khal hi to ke thlonin Presbytery lamkai hi in thaman ma lamkai na a nghat be che duty chi kinyam naw hi ki pa me